Kire ila moigwa jeshi moigo kokana ne moiro kire bado jeshi moigo kokana kire ando itone tuge mbu samanga ne ugero mbu mama wa Cambodia Moriaga DJ Gera Giamono Wapi kelele Cheza Wapi kelele Simba Simba Jeshi moyo kokana ne moyo kire Jeshi moyo kokana ne moyo kire DJ, I love you Nyeri, nawapenda sana. Thank you. Haya. Eka ile tutarogama. Wali na ngozi ya kijana wetu Korea. Yeah. Egidia mama. Thank you.
Sasa jadi kayak watu shetani wa stima ashindwe, ndio endelea ama asiendelee? Wale nakwambia ndio baba kansaleta. Asanteni sana Nyeri. Gaya murali. Tutaleto sio kele. Mwene dimonio kene kele ha. Mwene dimonio ke. Mwene. Nakana kau. Yes. Na mbuyo sio hau. Tuone kana mane ane kele pesa isio. Mheshimiwa kuja hapa. Unaleto kana kele watu wale kuna muno. Sasa umepatiwa na gavana wa Gen Z pesa ngapi? Kuna pesa umeambiwa na gavana wa Gen Z? Amesema amekotia how much? Papa tutone kana ane kele mwana ane kele pesa. Niguo matina heni ya mwana ena ido ni atumirwo ni gavana shilingi 5,000. Asante. Ha nake mwone thimu uri ngai wena niguo ndakarite ukunda ate gutumira WhatsApp na thimu iriku thimu yaku tukunengere kire password niguo haya rehe thimu iyo rehe muthio haragiriria ni undu wa mwini ucio gi asante atere aria matoma pro haya wewe mwone thimu wewe waduni ndio rehe thimu tuthie na mbere na rwimbo rehe thimu ikire password haya ekera nona mwana ucio umurathimithie miako yake ucio nake to muici tuthie na mbere na tuthie na njere tuhumbuo thombe ni Anita Thombe kama wewe ndio koko ni murata wa Garoya Junior kabisa. Yes baba, twende kazi, tuendelee kabona kanyo babudo
gasoko tuku na wamurora madare otaki ati haki atahulagira na nekura pa marakaigania ameno gaigu agatageri na tukikwatende aragira nebeba ya kaye tuturagia kidashoka nere wasiukie Yesu betwetiriragia chegena nere anaga kike yakedoka na kuhiga imahete jamwe anabia kawega kanini nikaiganu moshara nage na dhamaki Shikilia kidogo, moduli uka hanini. Karibu hapa na beteo, moduli otine ya kumada inyanya. Wina na kemo ko india adwar hoye niguo. Niguo todie. Maga india nawe ka kodo kali 1 minute. Murega. Tugenda ni waguo. DJ. Come on,
Nania Muguri Mwanyama, Mutongoria Tare Guoya Chapa. Se. Maugaga watheti kwĩrĩ mũthethio kwamba Karũmogo no nginya tondũ okĩte gũtambũra nginya andũ arĩa methĩ marĩthiĩ igũrũ hĩndĩ ĩmwe matuĩke take. Ayũrani na rwari ayũrani na hekana ndĩrerwo nĩ kora hekana kora hekana ndĩrerwo na nĩ kora twĩrwo ũrĩa gekĩrĩte twĩrwo Anita Thũmbĩ ahume Nyeri Thũmbĩ nĩwe ũyũ hekana kuoneka harĩa. Haya basi. Yes, twende juu sasa. Twende juu kabisa. Twende sasa. Raja bana. Ngoja kidogo. Ngoja nipandishe hii mic, ngoja. Nyeri! Waluri! Andũ acio othe mahetwo iria nĩ kambuni ya Royal Fresh. Othe maraina nĩ ũndũ wa mũgambo mwega wa iria nĩ brand ambassador ĩtagwo Royal Fresh. Na gũkũ kwĩna comedian member Kenya arĩa maumĩte bũrũri wa nanja. Maute hana ihenya nĩguo mũthuri oke. Wale wengine wamefinish waitaka anafanya nini? All the comedians kama tuko mahali hapa mnafanya kazi na Karongo. Kama itakuwa ndio asio ndio fata muna. Na ihenya. Ndio toka ina ihenya. Comedians wako wapi? Kama wako